Reka tubasuhuze mwese aho muherereye bakunzi ba Ebeneza TV aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Reka tubahereze ikaze ku makuru yacu agezweho muri kano kanya ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026. Amakuru yacu akaza kuza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu nkengero z'umujyi wa Uvira humvikanye imirwano ikaze yahuje ingabo za leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi bo mu ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23. Turaza kandi kubabwira ko muri Fizi abakomando ba FARDC boherejwe guhangana na Twirwaneho yigaruriye uduce dutandukanye. Turaza kandi kubabwira ko FARDC yatangiye kwikura mu bice bikomeye muri teritware ya Fizi. Munyemerero amakuru yacu ku buryo burambuye tuze mu kanya gato, ariko nkwibutsa ko utari wakora subscribe ko wareba aho hasi ugakanda subscribe kugira ngo amakuru yacu azajya abasha kugereraho igihe. Niba ari icyifuzo cyangwa se igitekerezo ko wareba naho ngaho muri comment ukatwandikira. Reka rero mbahereza ikaze rero amakuru yacu ku buryo burambuye, aho tuyahera n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo, aho kuri uyu wa gatatu mu ijoro ryaraye rikeye mu nkengero z'umujyi wa Uvira humvikanye imirwano ikaze yahuje ingabo za leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho bari bahanganye n'abarwanyi bo mu ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. Amakuru aturuka mu baturage baturiye muri ibyo bice baravuga ko inzego zishinzwe umutekano zigaragaza ko iyi mirwano yabaye cyane cyane mu misozi ikikije agace ka Runingu, gafite akamaro gakomeye mu bya gisirikare bitewe n'uko kegereye imihanda ihuza umujyi wa Uvira n'utundi duce two muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko twabitangarijwe n'abasivile bamwe batuye muri ibyo bice, hafi y'aho byabereye imbunda ziremereye n'izoroheje ngo zumvikanye umunsi wose guhera mu masaha ya mu gitondo kugeza mu masaha ya nyuma ya saa sita. Iyi mirwano yabereye rero mu duce twa Kashatu, Mugaja ndetse no mu tundi duce two mu misozi yo hejuru ya Runingu, aho impande zombi zagiranye ihangana rikomeye. Abaturage batuye muri utwo duce bavuga ko ubukana bw'amasasu bwatumye benshi bahunga ingo zabo, batinya ko imirwano yakwiyongera ikagera mu bice bituwe cyane cyane byegereye umujyi wa Uvira. Aya makuru avuga ko iyi mirwano yabaye nyuma y'uko mu cyumweru cyari cyabanje mu gace ka Runingu hoherejwe abasirikare benshi barimo ab'u Burundi bakoranaga na FARDC, abarwanyi ba FDLR ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Aba bose bakaba barakoranaga. Nk'uko amakuru yacu rero tugeraho yizewe, aravuga ko ibi bitero byari bigamije gusunika inyuma FCM23 kwikura mu bice ifitemo ibirindiro. Ihuriro ry'ingabo za leta rikomeje gushyira imbaraga mu kugaba ibitero ku nkengero z'umujyi wa Uvira, aho rifata uyu mujyi rero nk'ingenzi mu kurinda umutekano w'intara ya Kivu y'Amajyepfo n'imipaka bitandukanya n'ibihugu bituranye. Uduce twa Runingu, Minembwe, Fizi ndetse na Uvira tumaze imyaka myinshi turi ku murongo w'imbere w'intambara y'ubushyamirane bushingiye ku mitwe yitwaje intwaro, amakimbirane ashingiye ku butaka n'inyungu za politike mu bukungu. Ibi bice byagiye bihinduka indiri y'imitwe myinshi yitwaje intwaro, yaba imbere mu gihugu cyangwa imitwe ifite imizi mu karere k'iyaga bigari. Kuva FCM23 yafata umujyi wa Goma, intara ya Kivu y'Amajyepfo, kuragaragaramo umwuka mubi w'intambara rero wari umaze igihe wibumbiye cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru kandi akomeza avuga ko kuva FCM23 yafata umujyi wa Goma, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hahise hatangira kugaragaramo umwuka w'intambara wari umaze igihe wibumbiye cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byatumye leta ya Kongo ishyira imbaraga mu kohereza ingabo nyinshi n'abatanyabikorwa bayo mu rwego rwo gukumira ko uyu mutwe ukomeza kwagura ibirindiro byawo. Nubwo impande zombi zitaratangaza imibare y'abaguye muri iyi mirwano, impungenge zikomeje kuba nyinshi ku mutekano w'abasivile, cyane cyane abatuye mu nkengero z'imisozi ya Runingu. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irasaba abasivile ko barindwa, hanarindwa ibikorwa byose bishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ni mu gihe ibi bintu bikomeje kuba bidasobanutse neza,
abakurikirana hafi ibibera muri Kivu y'Amajyepfo bavuga ko imirwano yabaye ku munsi w'ejo hashize ishobora kuba itangiriro ry'indi mirwano ikaze, ni mu gihe hataraboneka igisubizo cya politike. Amakuru yacu n'ubundi tukiri muri Kivu y'Amajyepfo, reka tuyakomereze muri Fizi aho abakomanda ba FARDC boherejwe guhangana na Twirwaneho yigaruriye utwo duce. Umutwe wa MLDP Twirwaneho muri uku kwa mbere ukaba warigarurira uduce dushya to muri teritware ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yizewe atugeraho nuko Twirwaneho yafashe Turimo, Inguri, Bikiyaka ndetse na Nehere. Ni nyuma yo guhangana n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FARDC n'ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR ifatikanyije na Wazalendo. Abazi utu duce cyane rero basobanura ko ari utw'ingenzi cyane kuko ari two rufunguzo rw'ingenzi rwerekeza ahitwa mu Bibogobogo no mu mujyi wa Fizi. Amakuru kandi avuga ko nyuma y'ifatwa rya turiya duce, FARDC yahise yitabaza abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe zizwi nka Hibu. Kuva ku manywa yo kuri uyu wa gatatu, imirwano ikomeye yari irimo ihuza ingabo za Twirwaneho mu duce twa Pwenzero uyu mutwe umaze hafi ibyumweru bibiri ugenzura. Imirwano kandi yaberaga mu duce twa Nakiere twose turi mu misozi miremire ya Fizi. Amakuru yacu kandi reka tuyakomereza aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zatangiye kwikura mu bice bikomeye muri teritware ya Fizi. Amakuru aturuka mu bice bitandukanye bya teritware ya Fizi aravuga ko umutekano wo muri ako gace uri mu kaga gakomeye, ni nyuma y'imirwano ikaze imaze iminsi ihanganishije ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo FARDC ndetse n'izihuriro Alliance Fleuve Congo ndetse n'umutwe wa MLDP Twirwaneho. Amakuru yizewe atangwa n'abaturage batuye muri utwo duce bagaragaza ko FARDC yatangiye kugaragaza intege nke zikomeye bitewe n'imbaraga z'ubushobozi buhanitse bw'intwaro zikoreshwa na MLDP Twirwaneho. Ibyo rero bikaba byatumye izo ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitangira kwiruka zivana mu bice zafashe. Twavuga mu gace nk'aho bita kwa Mboko no mu bindi bice biri ku nkengero za kiriya kiyaga cya Tanganyika. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yabereye mu misozi no mu bibaya byo mu bice byo hejuru by'iyo misozi hagati yo mu misozi ya Uvira na Fizi. Nkuko amakuru rero akomeza tugeraho aravuga ko igikorwa cyo kwirukana ibikoresho bya gisirikare bya FARDC cyatangiye kare mu gitondo cyo kuri iyi wa gatatu itariki ya 28, aho imodoka n'abasirikare bagaragaye bava mu duce bajyana intwaro n'ibindi bikoresho byabo ahantu hatandukanye. Igitangaza kurushaho nuko n'ibiribwa byagenewe abasirikare bivugwa ko byatangiye kugurishwa ku baturage, bikaba bifatwa nk'ikimenyetso cy'uko hateguwe gahunda yo kuva burundu muri utwo duce. Aya makuru anongeraho kandi ko FARDC ishobora kwikura no mu bindi bice byo muri teritware ya Fizi muri iri joro. Ibi bikomeje guteza impungenge zikomeye mu baturage b'iyi teritwari. Abasesenguzi mu mutekano bavuga ko mu gihe ibintu bikomeje uko biri, hari impungenge zikomeye ko umujyi wa Baraka ushobora kugwa mu maboko ya Twirwaneho mu masaha cyangwa iminsi iri imbere itari myinshi cyane nk'uko bigaragara. Aho ingabo za FARDC bigaragara ko zitagifite gahunda rwose yo kurwana kuko MLDP ibamereye nabi cyane, aho ikomeje kubarasa umufuririzo ibasubiza inyuma bikomeye cyane. Kugeza ubu ubuyobozi bwa leta ntiburagira icyo butangaza n'ibisobanuro birambuye kuri aya makuru. Gusa abaturage bavuga ko bafite ubwoba bwinshi bwo guhunga no kwibaza ku hazaza byiyongereye cyane mu miryango ifite impungenge ko imirwano ishobora kwinjira mu mujyi mu buryo bweruye. Iki kibazo cyongeye kugaragaza ubukana n'uburemere bw'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutekano ukomeje kuzamba bigashyira mu kaga ubuzima bw'abaturage n'ituze ry'akarere kose. Bakunzi ba Ebeneza TV rero reka tubashimire kuba mwabanye natwe kuri aya makuru yaragezweho, ariko tubararikira andi makuru yacu ari buze kubagezwe mu kanya kari imbere. Reka tubifurize umunsi mwiza, muhahe muronke amahoro y'Imana akomeze abane namwe, mwibutsa ko utari wakora subscribe ko wakanda subscribe kugira ngo amakuru yacu
ajya abasha kukugaruraho igihe amahoro y'Imana abane namwe.